taku ingoa ko Moko Tepania. Nā he uri tēnei no te tau tokerau anō ko tōku māma, he uri ia no mitimiti no te raki o Hokianga ko te rarawa tiwi. Tuku pāpā, he uri ia no waihapa no whangaroa, nā ko Ngāti Kahu ki whangaroa te iwi. Ko au te mātāmua o ngā mokopuna o tōku whānau, nā ko taku ingoa ko moko tonu ne, engari toko toru mātau ko waku taina, taku tuahine me taku taina te pōtiki o te whānau anō hoki. I whānau i tupu anō hoki hau ki roto i te taone nui o te tautokerau i roto te tauwhanga a reipai. Ana i kitau i te terenga tuatahi me taku haka miharo anō ki ngā kōrero i putai i o tātou krani o te kāinga nei, me ngā kōrero o te wā o tēnei mea te uru tā. E hari i te mea he tuatahitanga anō hoki tēnei ki roto i tō tātou rohe, tērā anō te tino patu o ngā tūpuna i ngā uru tā o taua wā, nō reira ko taku pai ko ngā akoranga i puta o roto i ngā kōrero o ngā wānanga i puta i tērā terenga tuatahi. Tēnā ka hakaroa ki nei ki tēnei kōrero kia Anga Whakamua, e kōrero ana mō tēnei mea te huarahi o te ora. Aha koa pia ka hanga kotiti, ka kopiko haere te huarahi me Anga Whakamua tonu ai tātou katoa i roto i te huarahi. Ka hoki atu ki ngā kōrero, e kore amuri e hokia, e tika ana tērā kōrero ne. Me hiko e tonu, me kōkiri tonu, ana me Anga Whakamua tonu ai tātou katoa. There have been huge learning curves for me in my role as a councillor for the Far North District. But I'd have to say the biggest learning curve, and there are a lot of experiences that I've had in my time as a councillor that have shaped this perspective, I suppose. But the biggest learning curve has been to trust in our local knowledge. And I see it in colleagues. I sometimes have to check myself and see it in myself that you are in a role of leadership, so suddenly you think that you know everything, that you know better, you know what's right for your community, you know what's right for your whānau, but actually our communities, our whānau, they know what's right for them. And there have been a lot of experiences that have shaped that. One of the main ones that comes to mind is from this pandemic. Our district, the Far North District, was split across 2 alert levels. So the upper Far North, the proper Far North, went to alert level 3 when we had cases show up in Kaitaia, and the mid north, the lower Far North District, was alert level 2. The Department of the Prime Minister and Cabinet had hui with our iwi leaders, which was great to see, to look at the boundary lines. Where would they draw this boundary that would separate our district, that would impose a border across our district? It was hard when the final boundary was drawn up from someone in Wellington, you know, without that local knowledge. What it ended up doing was separating whangaroa. The original drawing had split the Whangaroa Harbour, but then the final border split the township of Kyle, but then the actual maintenance of the border cut Kyle off, so we've got a whole community in Whangaroa who had no access to their local supermarkets. They'd get stopped at the border and told, you have to go to Taipa. The outbreak was in Taipa, and we were telling whānau on the ground to go to the middle of this outbreak in our rohe and shop there, get the necessities you need there, and that was just pōrangi to me. Ka hoki atu ai ahau ki tēnei kōrero nei, nā te atua ahau i homai, e rua ke ngā kanohi, e rua anō hoki ngā taringa, hoi, ko tana homai ki au, ko tahi nui ho te māngai, nō reira, me nui ke atu tō mātakitaki tō titiro, tō hakarongorongo ki ngā kōrero, i tō hakamahi i tō wahahai kōrero rānō. Throughout this pandemic, and the way our tikanga had to change, the way we as whānau had to still be able to farewell our loved ones, to follow our tikanga, to change our tikanga, to make it something meaningful, worthy. It has been a real learning curve for me. Mēnā ka kaha atu ai te kaiarahi, te rangatira, ki te āta hakarongo,
Kia kaua e taringa pīsai ki ngā kōrero a wetahi atu. Kia kaua e noho kāpō e kakapi ai i ngā kanohi ki ngā mea kei mua i aia. Engari mā te titiro, mā te hakarongo, kātahi pea ia ka tū hei rangatira a ka hakapuare i tana waha ki te hakahoki kōrero atu ki tana iwi. Titiro hakamuri, kia anga Whakamua. To me, this means us forever striving to walk this walk that is called life, to not be afraid to carry on, so that then we'll definitely all thrive, we'll survive, and we'll enjoy every single moment of it. Kia ora.